Haleluya. Siyabonga inkosi usuku namhlanje ukuthi sifike sizodumisa sibe khona ebukhoneni bakhe. Amen bazalwane. Haleluya. Sibonge nje ngakho konke okuhle asenzele khona. Impilo iyona ke ithemba lokuthi usasinikezile ithuba lokuthi siguquke endleleni zethu. Amen bazalwane. Sokusa ukuthi ukho konke lokho akade singakwenzi kahle kodwa siphinde futhi sibuyele kuye simnxuse uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lapho esibuthakathaka khona wena uthe uza kusiqinisa. Amen bazalwane. Ngisacela nje ukuqala ngibingelele umama. Amen. Ngibingelele ubaba, ngibingelele umama, ngibingelele abasha, ngibingelele uSunday School egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Into yokuqala nje ngizoqala ukuyidlulisa ukuthi ngeviki elizayo ngizobe ngingekho phakathi kwenu. Amen. Ngizobe ngisaye ngasekhaya. Amen bazalwane. Haleluya. Siyamthemba kuNkulunkulu ukuthi uzohamba nathi ekhaya ke kuningi esihlangabezana nakho kodwa yena ke uNkulunkulu uthi ungesabi ngoba mina nginawe. Amen. Sijabuliswa nje ukuthi uNkulunkulu kuzo zonke izinto ezenzakalayo waye wazivula amehlo wasenzela lo musa. Ayikho into ebuhlungu njengokuhlala nomuntu kanti inhlelo zakhe azilunganga nawe. Kuningi kokukhona okwenzakalayo kodwa amandla ayisiwathathile. Angeke kulabe impela. Angeke impela kulabe siyoshisa impela konke ukhona yonke izinto ekhona siyokwenza isiqiniseko sokuthi kuyothi mabehamba sithi umuntu uhleli naye ethi kodwa bahamba nini. Amen bazalwane. Ngoba lokho esesiphethe manje siphethe umlilo oqothulayo bazalwane. Singayithathi kancane lento esinikezwe yona. Ayikho into ebuhlungu njengokuphathiswa isikhali kodwa ungakwazi ukusebenzisa. Akubi isikhali ngoba ukwazi ukuthi isikhali akusisi isikhali ngokuthi sikhona ukwenza leyo nto. Siyisikhali ngokuthi uyakwazi ukusebenzisa. Singakuthathi kancane lokhu uNkulunkulu asesifisise ngakho. Singakuthathi kancane lokhu uNkulunkulu asesigcobe ngakho. Amen bazalwane. Akudingeki isikhathi eside. Yazi momamukela uthi ababamukelayo uyabapha amandla. Ukuthi uyomnikeza amandla musuna 10 years noma ukumamukela nje so watholisa amandla. Inkinga ukuthi asiyithembi ngamandla esisuke sinikeze wona kodwa yena ezwini lakho uphinda aqhubeka athi gijima ngawo lawo mandla. Uthi amandla usunikeze wona awathathi kancane. Amen bazalwane. Siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ukusenzela umusa. Amen. Mama Musa khuluma lana kulokhu uyangikhumbuza umoya ongcwele ukuthi mayethi njengomhlaba uphakeme kunezulu. Oh my God. Kanjalo nemicabango yami iphakeme kanjalo. Amen. uNkulunkulu angeke simkreme bazalwane. Angeke sithi hayi usesebenzile kuleminyaka ngalendlela sitshela ukuthi ngakulonyaka usazobuya ngaleyo ndlela. Kukhona nabanye abangabuka indlela okwenzakala ngakhona ukuthi la enkonzweni sekuculwa imiculo emzabalazo ngoba inkinga if ungazi inhloso kaNkulunkulu nokusebenza kwakhe ungakwazi uzosola. Amen bazalwane. Ngoba isikhathi esiningi siyaye singakhuleki sithi Nkosi ake sisihlole phela ukuthi lokho sekwenzakalayo kuyikho yini. Siyajaja qala isiqala ngokusola singakafuni ukubona ukuthi lokhu uNkulunkulu akuhlelile kunjalo yini. Amen bazalwane. uNkulunkulu ke uthembakele kuzo zonke lezi zinto akade ekhuluma ngazo ethi uyayidinga la ebandleni
sekuyiso isikhathi Yes, sir. sifikile kukho konke lokho bazalwane kithi nje okufunakalayo ukuthi siqhubeke sithembeke kuye. Amen. Nangakho ukuhamba kwethu inkambo yethu kube yiyo into abazobona ngayo abantu ukuthi kodwa lapha ikhona impilo. Amen. Bathi kodwa nje masibabheka laba bantu kukhona impilo ekhona lapha. Amen bazalwane. So uNkulunkulu usemsebenzini into nje ayifunayo isitsha azothululela kuso lokho akufunayo ukwenza. Amen. Akuyithi konke akubeni yithi esizenza available sithi Nkosi nakho mina ngisebenzise. Amen. Konke ukusebenza into bengasebenzi wena. Amen bazalwane. Mina mama ngizokhuluma ngami uNkulunkulu ngibonile kakhulu. Amen. Ngimbonile ukuthi mayiselifikile uhlelo lwakhe angeke lwashintshwa umuntu. Mayiselifikile uNkulunkulu akabheki isikhathi. uNkulunkulu ubheka ukuthi manje sengifuna uqala umsebenzi. Amen bazalwane. Mina umuntu okhulile ngakhulela enkonzweni isikhathi uthe nje mase kufika lapho before umuntu afike ko matric waqala uSathane wamhlasela ngendlela yokuthi besizama ngayo yonke indlela ekhaya sikhule kuze kukhiwe yonke iminyango uhambe wonke umuntu wayesontweni. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ukuyeka kwami ugcina nje esontweni ngigcine ngakafiki kwa matric ngoba bese kuyilapho bese ngiphuza kakhulu ngokweqile iviki neviki. uSathane usheshe wangisebenzisa mina ngisesemncane. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ngoba unalento othi uyazi moke wafika endlini kaNkulunkulu wayizwela ubumnandi lelo ihamba ivuka ukuthi kodwa wena awudeserve lapho. Behlezi kukhona into eshoyo kimi unkosikazi behamba aye esontweni ngihlale mina. Kodwa kukhona lento lena yokuthi ngelinye ilanga nami ngizoya, ngelinye ilanga nami ngiyohamba kanye naye. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa nami bazalwane. Amen. Ngiye ngahlangana noJesu akholakali kakhulu, akukho kudala kakhulu. uNkulunkulu ngimzuze angakawenzi iminyaka emibili ngumntwana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Kodwa kungenza ngibone uNkulunkulu amandla akho ukuthi uNkulunkulu kanti wena uhlela kanjena umuntu uma usuthi wena uyafuna ukwenza umsebenzi wakho awubheki ngempela. Mangikhuluma ngokuthi akasibheki isikhathi sokusebenza kumuntu, akasibheki ngempela. Amen bazalwane. Kodwa nje into ayifunayo ukuthi simfuneni bazalwane. Yazi into ayifunayo ukuthi simfune. Yazi ukuthi simfuna ngokweqiniso yena siyakumthola. Amen bazalwane. So nje mina nje sengitshelile ukuthi inkosi ngikhulekela lokho ukuthi angisafisi ukuthi ngiphinde ngibuyele emuva. Intokozo engizwayo mangila enkonzweni akusekho lapho engikhona ukujabulisa khona. Amen bazalwane. Sike saya eMpumalanga ngeviki eliphelile uba khona nje lapho siyobungaza. Kodwa nje ukufika lapho ubabona abantu bejabula kodwa kusho ngaphakathi ukuthi kodwa yami intokozo akusesiyo yona lena esengibona lana. Intokozo yami akusesiyo lena eyami seyisendlini kanti ungasayizwela ubone ukuthi awungeni awufiki. Yabona ukuthi yazini sengizivalo akusesise salo leli bhodwe. Amen bazalwane. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nami uye wangenzela umusa. Umkhuleko wami yikho lokho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngoba sesiqalile lendlela uthi nabanye abake bawa bangena badlula lapha edlula khona kube umsebenzi ngoba uNkulunkulu ukudlulisa nathi kulezo zinto usuke ezidlulisela ukuthi
uzobe sewukhuluma ngento ephathekayo. Amen bazalwane. Uzobe sewazi ukuthi uhamba wenza lokhu nalokhu kunemphumela yipi. Amen bazalwane. Ngiyabonga nje kakhulu nangaleli thuba. Ngiyocela nje ukuthi ekusaleni kwenu senior inkosi ngisacela ukuthi sivikele sonke sibuyeni ukubuya kwethu sibuye siphephile egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Amen. Bengisacela sivuleni incwadi kwabaseGalatia kwabaseGalatia 5. Amen bazalwane. Ukufumana lo Jesu othi asimfuneni esenokuthalakala umusa bazalwane. Amen. Ngizocela nje ukuthi ngifunde kwabaseGalatia 5 verse 1. Isihloko sakhona sithi isilayezo sokuphatha kahle inkululeko engokuKristu. Amen. Uverse 1 uthi uKristu wasikhulula ukube sibe nenkululeko. Amen bazalwane. Amen. Ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejogeni lobuqila. Amen bazalwane. Ithi lelizwi leli asingabe sisaboshelwa ejogeni lobuqila. Amen bazalwane. Amen. Ubaba uThomas ekukhulumeni kwakhe bekukhona lokho nasenhlizweni yami ukuthi uSathane indlela asebenza ngayo mongakabe umntwana kaNkuluNkulu uya-investa kuwe. Kukhona izinto ayifakayo kuwe mongakabe umntwana kaNkuluNkulu azoyisebenzisa later mase usindisiwe. Amen bazalwane. Amen. Uma kuwukuthi umuntu okade enokukhuluma enokuhleba. Amen bazalwane. Amen. Uthi mase umamukele uJesu lapho uzomnikeza khona ithuba uSathane uzosebenzisa khona lokho ayikufakile ekuqaleni. Amen bazalwane. Ngoba ingakho ethi le ncwadi yomthetho ayingasuki kithi sizozindla ngayo imini nobusuku. Yazi mawuqala ungacabangi ngezinto zikaNkuluNkulu khona uzosebenzisa lelo thuba lelo ukuzongena ezosebenzisa izinto zakhe. Amen bazalwane. Ingakho ngaso sonke isikhathi emsebenzini lapho esiba khona akusho umhlabeleli usho indumiso ucabange ngayo uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Amen bazalwane. Ithi mayisesikhululile masesikhiphile ejogweni siyokhululeka. Amen bazalwane. Amen. Into engike ngayibona eyenzakala empilweni yami masikhula ekukhuleni kwami kuke kwaba khona indlela lapho nami uSathane akade engisebenzisa ngakhona. Amen bazalwane. Indaba yokuthi ngabantu abesifazane. Amen bazalwane. So kodwa manje noma sengisindisiwe usekumntwana kaNkuluNkulu emsebenzini uyaba nabantu alokhe bathinta ebavusela izinto ezithile emuthi hambani niye kuye ngoba angeke uthestwe vele ngento ongayenzanga. Itest yakho iyoba kulento lena akade ulokhu ubhizi ngayo. Amen bazalwane. Yingakho ngithi uSathane wenza ngaso sonke isikhathi. Yingakho masingakasindiswa siyaye nemhlabeleli sicule kodwa okunye siyacula singabi ngokuqonda. Kukhona nje ukuthi lesihlale sicula sithi angeke ngivume uSathane edlale ngami, angeke ngivume uSathane angenze ibhola. Kodwa masikhuluma sicula lokho ngoba khona ukucula ngaphandle kokuqonda akwenzi lutho. Amen bazalwane. Ngoba sibhukuda kusisono ngaleso sikhathi kodwa sithi angeke sivume uSathane adlale ngathi asenze ibhola. Amen bazalwane. Kodwa nje siyawubonga umusa kaNkuluNkulu. Yingakho ngaso sonke isikhathi
uNkulunkulu izinto zakhe ke siyithathe serious. Amen bazalwane. Izinto eziningi akungabi ukuthi siyakhunjuzwa siyatshelwa zona. Amen bazalwane. Ngoba kufana mina uNkulunkulu wangisiza ngendaba yakho kweshumi. Mawukhuluma ngendaba yokweshumi mina ngingakubona wangiconfirmela khona emsebenzini ukhona umuntu kusho ukuthi mawumamukela uNkulunkulu kubo laba abenza izinto eziphumile eceleni bayabona kodwa ukuthi lo kukhona into ekhona kuye kodwa umuntu noma engazi ukuthi kwenzakalani. So umuntu wakhona ezama ngendlela yokuthi bengike ngibe nakho ukuthi ngihlaseleke kakhulu ngendlela yokuthi singakhoni ngisho ukusuka ngithi ngiyahamba. Kodwa ngelinye ilanga sathi sikhuleka kwathi umoya ongcwele into ekuvikelile uvikelo okweshumi. Amen bazalwane. Okweshumi mina ngiya-understand amakuthiwa kwe-protection ngoba ngiyakwazi kimi noNkulunkulu wakuconfirma yithi kimi ukuthi vele kunjalo. Amen bazalwane. So yingakho ukuthi ezintweni zonke asingathathini yonke into abayikhulumayo ngoba endaweni nje manje emafonini ko YouTube ngoba bekhuluma ngeviki eliphelile bayalichitha okweshumi. Amen bazalwane. Kodwa kukho futhi izwi kukhona lapho ekhuluma khona ukuthi niyangiphanga okwami okweshumi. Amen bazalwane. Kodwa bese kuukuthi mase kuthiwa okweshumi akudingeki ngoba akukho kusamele sikubhadale ngoba sesabhadalelwa. Amen bazalwane. So nje nezimfundiso zonke ezikhona kuma YouTube kukhona ake sibene ukuthi kukho konke sikuhloleni kukho konke izinto sikubhekeni kakhulu ngoba kuningi abakuchithayo nokushaya ihlombe ngathi umuntu mayela enkonzweni ngokushaya ihlombe ezweni intokozo engaka kodwa bese kuthiwa ihlombe alishaya kuthiwa nje alishaya ihlombe enkonzweni kuthiwa akushawa zonke lezi zinto zokudunyiswa kushiwo kanjalo kuthiwa kwenziwa kodwa kuukuthi uyibuza ukuthi le ntokozo engake yehla kimi makushaya ihlombe lele kuthiwa alishaywa nanehlombe bazalwane. Uyabona ukuthi lishilizwe ukuthi ngeenkhathi zokugcina like bayophumela abantu bashumayele ngegama lami kodwa bona labo bantu bayobe bengathunywanga. Amen. Bonke labo bantu bayobe bezodukisa abantu. Awucabange nje ukuthi ungenzi intando kaNkulunkulu ngoba nakho kuthiwe kungenziwa kanjena. Amen bazalwane. So yingakho ngaso sonke isikhathi ukubalekile ukuthi singahambi silokhu sibamba yonke indawo ngoba sidukiswa yilokho ukuthi sihamba sibamba yonke indawo. Amen bazalwane. So nje uNkulunkulu uthi mayisesizile wasikhipha eqileni wasikhipha ezolweni asenzeni isiqiniseko sokuthi kube umkhuleko wethu ngaso sonke isikhathi ukuthi Inkosi ngiyazi ukuthi ngangiphatheke kanjani ngiseyisigqila. Amen bazalwane. Ngiyazi ukuthi uSathane ungihlukumeze kangakanani ngingakakwamukeli. Amen bazalwane. Kodwa manje ngoba sengikwamukele njengeNkosi nomsindisi uNkulunkulu ongcwele ngifuna ukuthi ngilwe naye uSathane ngoba uSathane yena akalindi lutho bazalwane. Akalokhu ethi izinto manje mayisefikile uthi mayelithola ithuba uyalisebenzisa. Amen bazalwane. So nje kithi ngaso sonke isikhathi asipeni abantu abahlalayo ezwini ngoba izwi lisikhali sethu ukuze sizokhona ukusebenzisa isikhali esisiphiweyo kumele sisebenzise nanti izwi ngoba naye noJesu wathi mayelingwa wasebenzisa olona izwi. So izwi liyiso isikhali sethu kusho ukuthi mawumzalwane ungalazi izwi kusho ukuthi usuke ungaphethe isikhali. Mawumzalwane ongalifundi izwi kusho ukuthi uzolwa ngani empini ungaphethe isikhala. Amen bazalwane. Akusikho ukuthi ukulihamba
ukuza nalo la enkonzweni bakufundele lona wena ungalifundi. Amen bazalwane. So nje ngaso sonke isikhathi izwi likaNkulunkulu kumele silifunde lihlale enhlizweni zethu. Amen bazalwane. So nje ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu asisize asipha amandla. Kuyenzeka ke ukuthi mawusaqala ukulifunda iBhayibheli ungakajwayeli ungakalazi unokufunda ezinye izinto ungenzi imqondo, kodwa ngizokunikeza isiqiniseko ukuthi mawufunda konke lokho okufundayo ukhona umfidayo ngaphakathi. Amen bazalwane. Ukuthi wena ukaka-understand ukuthi kuchaza ukuthini akusho ukuthi ongaphakathi akazi. Amen bazalwane. Ngoba iBhayibheli ngendlela engakhona nami ngumZulu ngiqala ukulifunda kodwa bengezwe ukuthi kuthiwani. Ngoba alina ngokuthi lifunani, lifuna ukugcwaliswa. iBhayibheli understand uNkulunkulu uyagcwalisa ngomoya ongcwele. Le more ukhula ufunda izwi, the more liqala liwenza umqondo, the more liwenza umqondo, the more ongaphakathi naye elokhu ekhula kakhulu. Amen bazalwane. So nje ukuthi ukukhuthaza nalabo abasaqala ukulifunda iBhayibheli liyakwenza lokho ukwenza umqondo. Noma ngathi uyile esikolweni lapho ufike wafundiswa khona isilungu ufunde lona lelo lesilungu, kodwa lilokungawenza umqondo ngoba lona lidingo wakho umqondo, lidingwa ukuthi ugcwaliswe wena kuqala ngokaNkulunkulu umqondo kuze kuzokhonakala ukuthi ufunde ngokuliqonda. Amen bazalwane. Ekufundeni ke kwethu asilifundeni bese siyaliphila. Silifundeni bese siyaliphila ngoba makuthiwa singamanxusa, inxusa iambassador angeke kusuke inxusa la eSouth Africa ithunyelwe la kodwa lokukhuluma izinto zaseGhana. Amen. So mawuyinxusa masingamanxusa kaKristu sikhuluma izinto zikaKristu. Angatholakali nathi singamanxusa kodwa sesikhona izinto esifakazelayo ezikhona ezwini elithizwi asingakwenzi kodwa thina siyakhuluma sibatshela abantu ukuthi ungazama nangale ndlela. Amen bazalwane. Indlela yokwenza izinto nomthatho kaNkulunkulu akukho kunye ngaphandle kwezwi. Amen bazalwane. So nje izwi ilona elisiqondisayo endleleni. Kusho ukuthi izwi liyasiqondisa indlela yethu sithi masihamba awuqondi ngoba uyiqondela wena kodwa uhamba ngoba uyiqondiso kwethu. Kusho ukuthi kusamukelekile ukuthi ungahamba ungakaqondi, kodwa ke mbizi uNkulunkulu ukuthi akuqondise ngoba ukuhamba ungaqondi akusikho ukuthi ingoba usukuthanda ingoba ungakaqondi ukuqonda. Amen bazalwane. Ukuthi kukho konke uNkulunkulu asiqondise endleleni sihambeni ngezwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Siyazi ngoba manje uNkulunkulu elithi sesikhululekile bazalwane, uSathane ngendlela esesikhuleke ngayo safasta ebusuku sihlale subhidliza umbuso wakhe. Sicabanga ukuthi manje sesingasuka enkosini angeke uthathe umphefumulo wethu ukuthi angeke uhlale kungenzeki ngoba ukho konke sihlale sithini, sihlale silwisa yena, sihlale sithi yena uSathane wenze lokhu, uSathane wenze lokhu. Kusho ukuthi kumele sikhulekele lokhu ukuthi Nkosi noma ngathi isimo sezizwi kanjakanani kodwa angihlale kuwe. Amen bazalwane. Umama besakhuluma nangayo izwi ebelikhona lokufakazela lokho indaba yakhe uJobe. Amen bazalwane. Ngoba kwathi kuJobe nonkosikazi wakhe esethi kodwa wayi ungamthuki lo uNkulunkulu wakho amane akuthathe kuphela. Amen bazalwane. Ngoba ezinye izinto siyithanda
mazisana kusahamba kahle. Amen bazalwane. Ngoba yena loyo uNkulunkulu akazasho unkosikazi ukuthi kusahamba kahle ukuthi hayi akamthuke kuhamba kahle. Kodwa mase kubheda siyamhlubuka uNkulunkulu. Amen bazalwane. So ngaso sonke isikhathi noma kuhamba kahle noma kungahambi kahle kodwa uNkulunkulu as long as esekhona engakithi lithi noma engakithi akekho ongamelana nathi. Amen bazalwane. Ukumelana yikho lokhu ukuthi size sisuke kuye ngokuphelele kodwa okweyivivinyo nezilingo zizohlale zikhona. Amen bazalwane. Nami ke nje ngiyacela ukuthi nisize sengizohlala phansi ukuthi endleleni yonke nisikhulekise bazalwane umuntu ahambe kahle ngoba siyamthemba kodwa uNkulunkulu siyamthemba kakhulu. Uthi angeke asidele uyohlala nathi kuze phakade. Amen bazalwane. So nje siyazi ukuthi nalapho esiyofika khona masifika nasekhaya kubonakale kodwa ukuthi laba bantu laba lento abahamba nayo lelizwi lelivangeli sebeliphethe sekuyi ivangeli leli nathi sifisayo ukuthi kube sathi sikhula ezinye izinto eziningi sasifundiswa ngazo. Amen bazalwane. Ngoba kubuhlungu kwenza izinto ngokuthi awazi awutshelwanga ngakho. Amen bazalwane. Yingakho lapho kufunakala nabantu ukuthi kungabi bikho ukuzandulela kuNkulunkulu. Nomfana noma engena ezintweni kodwa asho ukuthi kodwa ubaba nomama basho. Amen bazalwane. Kodwa nje yikho lokuthi lonke kuze sizoqala silikhulume kumele liqale kithi siphile silenze ngoba angeke sikhona ukuthi siyolishumayela kodwa kuukuthi thina simphile. Amen bazalwane. Ngoba konke lithi kumele sibonise ukuhamba kwakhe kubonakale kithi. So nje yikho lokho ukuthi inkosi ngisacela ukuthi isisize kukho konke nje kungabi bikho nezinto ezizoba khona zisiphazamise kulo izwi kodwa uNkulunkulu wethembekile bazalwane. Siyabonga nje konke egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Wethembekile